KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Menteri ke Sarkar Jilna uba Lakmen Rumbui ubalongru MLA jongka Amlarem constituency hakasngi balang jongka arpo hunyo tarik ubna yong arajar arpo ar ula prepat ba ye collective marketing center balashna lingba ke integrated village cooperative society hakasnong shken percent hakajing play ya kini ke yo delang la samru ya ki check sha ki prapu wengot ki producer groups lingba ka focus but meglam kabala kot hadu henre pusau lak tingka ha kabala sakhi langdo Block Development Officer Jongka Amlarem CNRD Block, District Veterinary and Animal Husbandry Officer Jongka West Jaintia Hills District, Dr. D.I. Kajam, Additional Deputy Commissioner Jongka West Jaintia Hills District, Kong D.D. Singh Ai, Sub-Divisional Agriculture Officer Uba C. Najiar, Bat Kiwei Kiwei. Kajing lai lukti yong I hapo ni Block Amlarem dem de lai kam ke Meklam ke Mekhalia livelihood access to market projects. Dapsia ikam ban rupaw nyaw tali gichnong. Hari ni gichnong gin rupaw nyaw tali mo ke jingpat yung kamot ye ke yok akot. Ha gichnong gitaw, ha yang im dewa sumar sukheri ya ga mariang lek kamju. The hapo ni ke project em ke integrated national resource management project wada yo I da uker yigilom giba yigi yaki kse yaki den ki prao de hagani ka jo hi ka backlam ne dio yaki na inclusive supply chain work enterprise development gawa the form hado chispa khatli tali ki producer group hapo ka block amnarem te nagani ka naniki producer group hapo ka backlam the chimgi ya ka kam risniang ka kam ringap thung murid wagi ki thung jor the emissions pa khatli the league ni producer group wai ka paisa ko da yo e to the man ko menu bala sa gandu solak the way mentu daw sami hado san phau nyau the league ki check yagi ni ki producer group ki da poi ka paisa hado abu khandelak san phau hajar pada ka 10% IVCS kam ko da yo na prodi yo ki khatli the league IVCS support ga 10% to ko wi ko man progressive do Taka yo bagi ni ka collective marketing center kawa kathau kawa bu i ni ke kimar mata ko yo udai mo ki wo chimi ni ki jan chnong jan wi ko na chnong ko jan chnong yo ki udai yo ki pelayau wo man ka kam input supply unit kini ka collective marketing center da ha chiro pa gani da i ni ki si ni ka custom hiring center wo yo ni ki agri tools de em kam gawi katai ka bachin ka wo ulor ha burabu ya khmat tai takam ongan ne wo to wo ka hagani kichnong amrem blog I de mi kam khatli tli IVCS kini IVCS to man kam ki mini bank ki bank mo ki chnong ku yorap ya ki chnong ki bo jangai na ki bank ki on bank area the wow ong le wa kani ka chnong 10% ka wa nagini khatle to ko wi ko lang khmat do ko da penyo yaki nuksa kamra ong wa ni ka saving yong ki deploy ka hado nyaw laktam hani ka chnong yong ki the yagani ka CMC dedap yo approval I santli kam ba na chnong pam tebu mo sakhya la kro la min wa hanong bare rim the segawi ka program kwai ong moto wi to lang boni ka si to ka focus kani ka focus le kam ong moto ha ka jela yong I deman nyaw pa percent to kinong rep tegani le ka juhi ka man ka kenjap welfare program yaki nomrap yang I the hagani le yagani focus to the fight the shore ko da yo I hado arok hindi tali ki producer groups the hagani ka focus to I was nyawi ta yo suro da penhapi o the man go suk the kam ong ne wa nagini ki apo so li producer group daw sam I ki check man tu de man ka paisa ko daw yo I hado khan rulak li phawajar ho kam ong ne to andu phaw nyaw to li ki chnong ki ba ko ri da daga na po ka meklam kini ki chnong ki wa lat ki to apo ka meklam da ko ri na po
CLMP Community Landscape Management Project kadi da MK project ki wa propose kam ki bikiping kam ka uringap uris niang utungtit terhadap plei kani ka terhadap plei ka project tersau sup om motor de yo isup hawilak san pa hajar ke paisa ko da sanction ki yo kani ki chnong bom power hapo ga meklam usnem arhajar kat kende the form yaka haka chipauterik yong nai kat wi arhajar kat kende but register yaka da ki arthasan ngut ki member hapo the cooperative society ha amlarem block te kajinglai luti ke yong I haka ABCS hado negas ni de kenjoi chaki krapau ingut ki members kontup lang dasenyi kam ki CMC member ki CHC member bat kam ju le ya ki PG member hapo yong gani ke blok ke yong I tehi jinglai luti wakian yong I de perchangi ukner lani ulai luti hapo yong kiliangkat wacha ibor yong I da kawaya kencheu ya kipisapi lain nagi member ki yong I wat wada ye uyabo sepo ke saving cetai sa branch amlarem ki bank UM haitai kai ki cooperative society bank kamcu le hapo yong ga MRB bank kita ki bank to ki bank ki hajan tam ki yong I ida yabo I hete te aga jinglai luti ki yong I da ye man ram le ya ki katu kan ni ki member hapo yong ga IBCS ki yong kini ke pikir mission scheme ke sarkar ke rabi pi hedur galon tang mem interest ke interest ke sarkar basu ini galon pi ji pechem hedu ar palak tengka chong ha ke pasti chong ha jing kwa jing ye yong pi to tuma chemen rulak tam oper la kata le man ke kam berlaj khaman na bhai le wa wai luti ke sarkar kam ke ni ke beta de yo ke jing em kam yong I ke pai ba I ke pro ke si penar man klan ba ban do ngoi do sneng do siar do masi de kha ter hanrai upan mi wan dang chitom bhai pu poi ke luti ko yi upan mi de meta wo pendap penbiang I di dang dub ba you depend na ba nei ti daw di pau di spa klot system lai ke poisa cha bar state ong I ne betaw thi do sneng di pau di spa klot lai ka poisa cha bar ne betaw thi do masi de kha peleng ter kap te I la da pai bha hado kan ni ndo ne dang man ni skiat ko mo gitu program ka wi ka film penar ko putu ka bam jam dio sadang man ha kita ka bata dang bam jam hai karu bam jami no ga poisa de ki spa klot cha bar ne beta gi do per do snen do sia de kha peleng ter tam mata tienawa lang ba gi ni skim per lang ba yo jingai lang ba kit kia yang pi kam gi dong ri jing ri wa mestep ko men ko wi yo luti wa I wi yen ha jong ki jet ko pembiang di di nduk di ras yang na Asam nduk di ras yang na Bihar na UP ter do pemi ini ihi dai pun hai ni de em ka ngon por le yo thit pun na kwem pramarjen kata so champion wada yo idor de rap jem kata ki yo ka kot le de ku ka ri ga jet bru yang I African swine fever ko man ni wi kejut kudang wan thamme hai po India dang wan ko stem ka de ar phau wai wasa su tip wan na kongga hapo India lang ba ka chnong lemin ko em hapo di konsensi yang pisa hau ka kende ar phau wan na kongga ong ka African swine fever ne bah ka ni ka kejut em ga du chapo Africa na kong khud ka pati hypertic African swine fever ta hapo India hi wan na kongga hapo meklia ha ka chnong lemin hapo India ro ga chnong lemin wan ga ni kejut ha stem ka kende ar phau ta heti por de yi ka kontin de yi ka penduk du hapo ka jek benai ta siao si wan utip ni de bi kubor biang de wan biang ga hapo meklia de ko wian meklia la ka kelang state of this Mizoram Nagaland Manipur Tripura ter ni ka step de declare wan de yo kubor de mi biang ga ha sor village yang west yang ga Riboh district tengah ong ip
kekejut African swine fever mboi tin nika oi pi ham tin ho hiu bam doi ho hiu chet doi tao có môi cho bam hạp bam y bài hạp chet y bài mô bam klem y bài ne bha wa sin de em kata kejut chawan ya mi artatin gap te ni ta lo raj artatin man de chet hido chet y bài ta sei vi le open snya pi wa African swine fever to ka kejut ko yebi nau marat chau bro le de wan ka swine flu kate to ka kejut ko yebi nau marat chau bro kami kate hap sendong hi ta hi po poi ko hado kan ni mboi tin pi ka pasnya pi ne wa yo ti be pi ya de wan biang ka po me kla em ka ha Riboh district ha ka shor ta ka tu ki tha ko em ka shor 6 kilometer naga radius yang tu ka tha wa je ka kite ha man alat ba ki mhodiu ra pateng gi sneng ne tu cheta ne ta chani mhodiu ra gi sneng na po tu area 6 kilometer chabar le nim ho wan ra gi sneng na bar cha po je tu khnang wa yo ye gi bru yang i yo ye gi bru yang betri kwan ti nye tu area em ka tu ka kejut ta chipau kilometer na bar yang ketuan urim uman kam kiteki vigilance zone kata ko po ang giga infected zone ko chabar yang ke chipau kilometer sabdo chipawan ang giga kam ka vigilance zone tamba ka ba kongsan hi kalong ba kumba pila yang wan lang kumba daga we ke jingmut pila yang seng gini ki producer groups daga we ke jingmut daga jinges tu jingmut lang pila yang seng gini ki producer groups to ai ru ba kani ka jingerap ka ba piyo kani ka sni ting ba ka jing sam jing ki checks ai ba kani ka jingerap ru pindan kam daga we hi ke jingmut daga we hi ka kata ka responsibility ka jingket kia iwe bandan kata ka accountability pindan kam hok ya kani ka bisa klem de penserwa klem de pensep namar ijingerap ibalong kanu kada de ibarit ne ba heru long ba kongsan bat ka dehi ban pen kiu ya ka jingrap jingjang jongpi ban pen kiu ya ka yo ka kot jongki yeng ki sam jongpi bat khadu kat wahi ban pen kiu ya ka yo ka kot la ne ka economy jong ka district bat ka ri hi barokawai lang ba ka focus program arspa klur ka sarkar ka thong yang ka uyarap ka yegi nang chong chnong yang ka state ki yang i chispa arhawi klur Commission jackfruit ter bun kilat lada i pen emkam annei we em negasngi ini kajingkeli kiwayu na jangai ong ki kamon gitu yo ile iwam yo kate bun kajingkeli hai manda yo kilok keli ile o i membatip mit ye i membatip mat ye i lada ka mon yang pi em ga lada ka mon yang pi man ka shalan tem go thula ka te ka lat em ki officer po block em gi ka sarkar da tai op ke NGO kaleng yo uhikai ki bro yo penche ki bro chama pi ka kamman ka kabo kawaya uchimbi kapar ukna tekut kapar tau chim ke jingket kle lada i kwa yeng la ka chong sanajar yo will member minimum chipawut ki member lang ba ka focus ka sarkar la to risnyang chipaw to ligisnyang dayoy ki konsnyang lang ba ka to i uye pangko de i